Adices a tutte, sias lus plabengus din la vostra edició occitan. Sem duncos en Ariège, terrain de joc de l'associació et del grup Rebelliet cobra a la valorització e la difusió de la cultura nostra din lo país e que ven de sortir un disque nouvel, Faribolos e Bimbarolos. E nostre pume, o que nhau pumo, que habéis vist? 12 dimecres per mes, a la Bastido de Seru, Pascalo de l'associació Rebelliet anima un taller de cant amb une vintena de participants d'Ariège tutto. Jo que vengui parce ai cantat tutto fai su, pratichi la lingua d'umpoi un temps, puisque sono nascuta assi proci, e in plus sui regento, donc mi permette de conoscere canzoni per poterle partagiare après amb le idrolet de l'escola. Pastorele, de Barmaro. Che teneri un ariègeoès que diec, en Ariège il n'y a pas de chanson. Il y a en Biarn, en Bigorro, en Corso i per tot. E que és poi veritat, en Ariège hi ha un ramat de cançons. Que hi anan filletos quitanele Rebelliet est un groupe qui fait un travail formidable de recherche, de musique, de création, qui fait connaître les patrimonies du territoire d'Ariège et qu'il y a une fume de chansons que la gens ne connaissent pas et qui est un plaisir vertadier de tourner à canter toutes ces cançons. Rebelliet est une association qui fait vivre la culture et la langue occitanos et també un groupe de musique qui vient de sortir su 4 disques faig de creacions que se sono Faribolos e Bimbarolos. Aquest nu que l'abbiò dins le cap d'un pays més de 2 anys e també le tableu, la pintura que fa la coberta del disc, que és un tableu d'un pintre del Carla Baile, Tristan Ra, e che representa cuires. L'idea che era di fer sonar cuires amb els nostres instruments tradicionals. Bon, hi ha també de guitarra elèctrica, de violú, donc és un barrejadís. Per merceggiare ai gens che parteciparono alla souscripció pel disc, un concert bel fuguet organitzat a l'estiu de Fuix lo mes passat.